Sorkar TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Myntri ke Sorkar Jila Bak Sostene Sotun Bedairu MLA Jang Kejirang Constituency Haka Atri Unapra Arajana Posan Leplipat Ba ke Multi Facility Center Keblate Haka Shnong Byrnihat Haka Jinut ke Bakot Dupo Laktam Haka Nigas Ngilasa Kilang Du Director ke Community and Rural Development Ucakravarti Sadhu U Deputy Commissioner ke Riboy Abilaj Baranwal Block Development Officer ke Umling CNRD Block Uba Eric Dekhar bagi Pajbat Nong Shoshnong ke Thain Byrnihat. Ngalakan pan yo penikaran bagi direktur juga saya nanti pada yo punya perhat apa ini habis kepang bagi multi facility center semua korek report yang nombor senong bagi pada komiti bikin form ya kenika komiti kepang konflik nak kenika multi facility center sekarang bagi nongkrong senong di badan network area habis kita kam kenika government programs kita kam tinggal penumpang ketika hall maka jumlah tu kalau pengunjung cepat senang bertolong itu kebahagiaan lembaga punca maintenance lebih ketika hall nambah jumlah ketika hall kalau ke besar banyak buat kejunung serai itu di bajba di bendon dan kejunung serai juga senang di bendon yang senang dapat simpiah jadi komiti nambah kalau kejunung tu ya kan senang berkuai pasti pak itu senang betul akhirnya ke area juga melihat properti berkuai.